I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, Om i kekinavan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu terbitua, menyampaikan Diosu salviavi. Menyampaikan senduhan. Tapi kong ngavi, karena mengaku di dosa ngavi datokau, Om kepepetonda nadi datokau sendi, dan memalamai di ketepatan tahun melati terbitua. Mangakun zo, jadi kinengan tafakas, Om de Diosu ite pinengavi, dan nakopi mi doso zo kozo, ipamusavan ngaviku, Om ibos ngaviku, inunu inaimaanku, Om inunu iauku nangazanda memang, masa udah hasakku tagasokozo, itino pogi, domokinsian zo di meri, I obitua penti hambus hahamai, salvia vidita sal, Om santingavi, Om Diosu tempinengavi, da sumambayang montok dego, dari Tuhan kinengan datokau. Kiko seran udah, di datokau ikinengan tafakas, memahiong da doso ngavi datokau, Om gabit datokau dari kapasizon selajur. Tuhan kasianaino, Kristus kasianaino, Tuhan kasianaino. Kebentukan dari kinaingan, idit akafaskoso, Om pipabasan dari Tuhan ngavi, tangavasi ke gigi novo dari di tanah. Sumamba zikadiau, membantu zikadiau, manak zikadiau da kapanang katahodan ngavi, montok kebentukan nu tagaso, Tuhan kinaingan, laja pensyurga, oi kinaingan tama tafakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tointe soon, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama, mengidu kadi dosa ngavi di pemagunan, kesenai doi dagai, mengidu kadi dosa ngavi di pemagunan, taimo osambayangsa, pino ikau kadi abanan ditama, Osenai doi dagai, tu isi siauno iso tabitua, isi siauno i Tuhan, isi siauno i takabaskoso, Yesus Kristus, meampai di Spiritu tabitua, idi kebentukan di kinaingan itama. Amin. Kanu sumambayang. Oi kinaingan, idi opinsibaan di tanakno, nakaponoy dong papaing kakat da pamagunan nato. Panuo i ang atumbazano, miyampay keandasan tabitwa, tuda idsontob natampasino, mantad kaudipanan day doso, vanadano da o konsekaan salajur. Maza di Tuhanza, Jesus Kristus tanakno, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kapisaan di Spiritu tabitwa, isok kinaingan, montok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembahasan mantad di Profeta Zakaria. Ituhan mabos diti, unsikaw id ginavo om kaduduvo,
Oi tanak tondu do Zion. Hadno miampai kandasan oi tanak tondu di Jerusalem. Bio da baino, i raja Diozu mikot de Diozu. Nakhantoi isido, paing hantoi isido. Ahuduk pain sakai da kuda kaldi. Pain sakai da tananak da kuda kaldi. Tagakoni di sido ikulita kuda ngavi mantad di Efraim. Kuda ngavi mantad di Jerusalem. Atagaki i papana do pisangadan. Pabalon i di sido opi basan montok di tinau ngavi. Pemerintahan daw kakup mai. Mantad dat kuma dedat. Mantad di bawang gisom di pompod ngavi do tanah. Ibos di Tuhan. Ozon kui selajul onganu oi kinengan rajaku. Ozon kui selajul oi kinengan rajaku. Onuan kui iziau do kabontugan oi kinengan rajaku. Mangazo-zo i selajul donganu. Ozon kui iziau do tikit tadau. O mangazo-zo selajul donganu. Ozon kui selajul onganu, oi kinengan rajaku. Awasi Tuhan om napanu do kabinsianan, o damut do id ko hodong, o sima id ko ginawan. Sangkuna di vinasi di Tuhan daid sabyabi, o binsianan daid sabyabi vinangun daw. Ozon kui izyaw nganu, oi kinengan rajaku. Sabyabi binangon nu menangkatahuad may diyaw, oy Tuhan. Tambahut nga vinu, menugut may di pangangazaw diho. Mabos may ziho kamoy di kabontugan do pamalintaan nu, papabal di kabakasan nu, oy kinengan. Ozon kui selajul onganu, oy kinengan rajaku. Ohi Tuhan, daid sabyabi bos daw, oming ginavo id sabyabi koy mandaw. Sa kodungon ni Tuhan sabyabi i umatu. Tungagon sabyabi ino kahuku. Ozon ko islajul anganu oy kinengan rajaku. Pambasan, matat suati Sancti Paul dari Tuhun ngavi do Rome. Kawasyan ngavi dia zunapo, ngakon ko idi okon ko doon spiritu, nga idi doon spiritu, tu espiritu di kinengan, nakapunodo rahamin daw id Dioso. Id katapatan, sa hagingaw kasangano ko di Espiritu di Kristus, aw ko ipen sangano di sida, nung Espiritu di sida, iminanungag di Jesus, mantad poin patay o pengizon idiazo. Dari sida, iminanungag di Jesus, mantad poin patay. Manak ida kaposisyon na tinan nga videozo sandi miho apatay, Mazar Espiritu i poengizon id Diosu. Inkano, oy tapinay kung ngavi, daaw itagal montok datako, domi mazo di datako ngavi sandi. Yokon ko doon Espiritu, toy da mamamasi da pamamasi ngavi, yokon ko doon Espiritu. Nung mamamasi ko na di do idlahan di no, poin tanto no, damatay ko. Nganong mazar Espiritu, do pupusan Diyo ihasangavi, do ko'y manatinan, nga apasi ko Ibos di Tuhan.
Azo kono oi ama, Tuhan da surga tanah, montok pinapointahang di misterium ngavi, di pemerintahan, kumina di tanak ngavi tomod. I Tuhan miampai Diozo. Pembahasan manta dia bal tavasi tabitua sinuat di Matiu. Huminad i Jesus. Mga zozo diaw ay ama. Tuhan no surga tanah. Do montok minamohosok do konunungavi diti. Domantad di tengah kabas kabahan, di tengah ba, pinapaintahang ngavi diti, doy di tanak ngavi notomod. Oy ama, tu inono i nunu i pinapon siko diaw do mimang. Poti tikid ko nunu do pinahansan doy dugo di tama ku, aiso songuhun koyho di tanak nga ita tama no. Miaga do aiso songuhun koyho di tama nga ita tanak no. I pihiyon ngavi di tanak do papointahang disido. Ikot day dogo, sabi ko i pakalaja tabagat, abagatan bobon, onwan ku izyozu do kaundangan. Sano no i pakuku, pinsingihon naman tad dogo. Tu ahud zo, ahudok id ginavo. Ka kau i do kaundangan, montok di kaduduvong ngavi Diozo. Auhan ipakuku, agan ibobon ko. Ia baltabasi di Tuhan. Tapi ko ngavi, i tahun di 2014 kan tayo, nakatanud so isa lawatan, take a program, the Asian Youth Day in Korea. Yang pengen untuk di Sister Dora, Sister Terry, people youth di Susubay, represent the Archdiocese of Kota Kinabalu. Isa program, gumu program nga iso manta di program no pa nga nabit izikoy kumina iso nuhu itu na nuhu diti nga kita tahu di Korea dia terpecah dua, North dan South. Jadi kami dibawa di satu gunung bukit itu na pa nga ituhun ngavi do South nga mikot zeho de nuhu diti may impa dari South. Misalnya banyak orang daripada South Korea apabila mereka pergi berperang pergi ke South, mereka tidak boleh lagi balik di tempat. Jadi iso program di Natanu Dagai untuk bagi pada sendiri apabila pada melihat banyak orang tua-tua daripada South Korea tetapi tidak boleh balik di tempat mereka, hanya pergi tengok saja begitu, sedih. Sebab mereka ingin balik, tapi tidak boleh. Sebab kalau balik kena tembak. Jadi, kenapa pada menceritakan ini sebab dua perkara. Perkara pertama, minggu depan, gereja sudah diumumkan oleh Keuskupan Agung Kota Kinabalu, dia datang nupa nga minggu tiso, nupa di, nga kapasa takon dia mugad may penambasangan. Nga bukan semua, ada SOP, ada peraturan, tetapi sekurang-kurangnya penambasangan toko okab, pipia tuhun kapasak di do mugad dari penabasangan. Kaiso no po tapi ko ngabi nga kiba iti umat toko sama ada dia datang di gereja sini ataupun pada terjumpa di mana-mana
mimbos do hanga doon zona fada muka di penabasangan. So ngan di do okabiti penabasangan kah. Intangan tako no po iti pambasan da kaiso inangot ko di minggu di tinga ini iti tulun nga da Israel. So ngan po isi do exile sebabkan peperangan bertahun-tahun baru balik di tempat asal. Iti betul Israel nga dorang sedih bah. Sebab apabila mereka balik di tempat dorang, Temple of God destroy. No visas ngawi. Ingat Tuhan nga audi katutun di kinengan. Jadi kadi Prophet Zakaria, kada ako sisay, kada ako kutongob. Tu kaikot isok kinengan, kaikot kinengan di tatanga dato ko. Itin pa kinengan mikot iti nga ako na di ko manhak to ko da bisa gada peperangan, bisa ngadan. Amu isido magawid do sinapang tayo ko nuno po nga kaikot isido pesakay do isa kalday. Magawid isido do pibabasan. Ina po tapi ko ngabi kan bos ko ditino tu minggu depan ti nga okabi panabasangan dato ko hansan da ifada do mulong pe do okon ko salvia bi to ko gat bi sambayang tu kibaketi SOP di bawah 12 tahun au kabasa di atas 70 tahun au negi kabasa da damot iki sakit nga may takada amitana iti semangat da tuhun da Israel di pambasan kasi dito mulong pe do au sido au sido no kakito au sido kotutun do songyan ikinengan do mikot nga kadi Prophet Zakaria unsikaw ko. Kamu harus bersukacita, bersemangat sebab Tuhan akan datang dan Dia akan datang membawa damai, bukan lagi peperangan. Bayana kakal tu ko do magi paparang deti, parang do COVID kakal pa iti nga may to ko amitanay iti semangat di Prophet Zakaria tu saya harus mengenal Tuhan. Walaupun saya di rumah sahaja, walaupun kiba alwakuti audi ko gat be panabasangan na bay no, teka limited iti tuhun no mugat sambayang nga kakal zopo ginawaku miampay di kinoingan. Agmo to ko iti do kiba tu vokan di mimbos fada abasin ni gidati de amin na po tu au gadi tidak perlu mau bangun awal-awal, tidak perlu mau bermikap-mikap, tidak perlu mau bergaduh mencari parking, dapat juga sambayang. Kebevokon do si sambu to kono da fada. Nga ay so mati guna ngawit ditinong ginawato ko insana kariketom. The following week aw na di ay so na di semangat da mugad may sambayang. Ini begitu almost 4 months to ko. Ano ko gad may panabasangan nga kada di insan no di ongay ugad sambayangom ay sukup no. The following week natagak na di semangat. Intang ito ko iti tulun nga wido Korea, North Korea to. Bertahun-tahun ano ko li kampung nga semangat di sido. Mga pesido impa de kampung daw di ahay do natang kisadan. Siuli da nga ako kabasad mo hi pasal nga undang-undang the North Korea aw papa kabasa iti tuhun da South Korea dumungkad dayho. It pambasahan da Injil inong ko tapos ko ngavi nga penentuk ko duvo o penentukan. Kaysa no po nga knowledge is important. Asa nung vasi nung kiba ayhan ko nga sa ngan to ko no po kiba tayaan bila kita ada pengetahuan guna pengetahuan itu untuk melayani. Apa yang berlaku di dalam Injil hari ini, itu betul no Pharisees, scribes, elders nga golongan yang berpengetahuan, berpendidikan. Nga apa yang mereka lakukan, golongan berpendidikan ini, mereka reject, mereka tidak mengenal, mereka menghina orang-orang yang tidak berpendidikan. I cripples ngawi, i aso ngawi, ano kasikul nga, dorang tidak layan. Dan mereka mengatakan bahwa kami saja yang tahu tentang Tuhan. Ini begitu. Kali ini University of Tino tuh, kalau kau ada pengetahuan, kalau kau ada pendidikan, kalau kau ada kelebihan, guna semua itu untuk melayani, memuji Tuhan dan antara sesama. Ini begitu kadi Pope Francis, pengen dom ku iti pasal nga anangan zoriti, kadi Pope Francis, avasida nung iti umat Katolik, terlibat, involved in the politik.
akan ke gereja impulva umat. Kalau ada umat Katolik yang melayani di dalam politik, bagus. Kenapa? Supaya umat-umat Katolik ini boleh membawa kabar baik Tuhan di dalam politik. Asyik di corruption, asyik di papa atuk de Tuhan. Masalah Katolik kau kia. Nga apa berlaku dengan leaders Katolik in the politik? Nahiban toko iti pasun di Pope Francis. Do nung dohe toko i politik nga obiton ikinengan de dohe. Supaya i Tuhan ngawi di keuangan, the cripples, the poor, nga tulung toko. Mereka juga boleh merasai apa yang kita rasai. Jadi ini bagi kita peniko ngabi iso mantad i nabalajar toko i mantad bu i pembahasan de tabitwa di minggu diti nga nung kita talents toko kalau kita ada kelebihan guna semua itu untuk melayani Tuhan dan antara sesama. Kodefon apa peniko ngabi nga i mila toko de yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan dalam Injil hari ini adalah ada kinengan beban saya ringan dan saya punya yok teko dari kedasan napa nga poku nga au abagat itu napa poku ditingak nung fadang aunik songplok kalati ditika kita tu kalati itu au zogan ka kita nung i kiba mahohoing teko kampung di zo kakal pada memaguna ditingak kalati kote igali apa ini poku napa ditingak nugi ada karabau re, gali pokoni liau di bo. Jadi kau pokoni liau mengaradu di nung renahon lah, contoh igal de. Nggak itu napa bos di Jesus dia tinggal, dia napa Israel nggak, itu napa poku ditinggal duvo. Jadi memakai menggunakan ada duvo kaldai, memakai sama-sama ada memanau. Jadi nuku tu bini bos Jesus sudah, obagat itu poku ku kadisi do. Pasal isok poku peng dia kasih ikat di leher kau, satu di leher Yesus. Berarti, kamu jangan lupa nggak, I will help you, I will be with you. Ini begitu, ada bebanan, kita burden no, pada masa yang sama saya juga ada kali Jesus. Kalau saya bersama dengan kamu, dia akan menjadi ringan. Nah, ini begitu beli kau nggak itu, banyak kita punya challenge, cabaran di keposition kau. Mungkin ipakenakan petoy, finance petoy, nuno po ipaklajaan petoy, berbagai-bagai. Gumo itu nga, anda mo tako itu, I will be with you. Iso paku, liyaw ko kada Jesus, iso de dia. Nga, deho zo, pengampai diaw. Ada kau sisay, agaan iti. Ini pagit panikong ngabi, ipambasan de inang mo toko de minggu diti, mogabit toko de manakadung. Mogabit toko de tumilambus de otumbasan. Do kuasa di kinengan ike posison i pelayan datokau. Mentari te piniko ngabi kalau dari misal tabi tua iti megalin bos di Santo Paulus pembahasan ko moduvo da minggu itu masih tokau spiritual. Akan ko dong spiritu. Ay santo ko nasangaw di kinengan nung nasangaw to di kinengan nga kiva a power tokau kiva da kuasa datokau do mang pasi dong spiritu akan ko papato do Tuhan do subay tu sengen to kada ada papato nga auto kodi kita tidak menghidupkan panggilan kita sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Mantari temen ko ngavi suang do ikarasiditi kanu di musikau kanu mangarayau di kinengan tu kinengan yang pada tokau de misadeti taimi me kinengan de pengampai de tokau I ono no po I todo on tokau I keposisi tokau do kita daw. Kanu di temen ko ngavi musikau omikot di Jesus de misa do tabitwa diti. Selang toko mengkakat, sumyang toko disampaikan di otumbasan. Otumbasan so iso kinoingan, itama tafakas, monodo da tavan tanang. Da sahvyabi kanunu begitu awak kita. Otumbasan so iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tointe soon, nanak di kinoingan, nanak di tama da paguhu sahvyabi umul.
Kinoingan mantad kinoingan. Tanafaw mantad tanafaw. Kinoingan totopot mantad kinoingan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sopi mion sih miampai di tama. Masak di sido o selbabi do notodo. Montok dotoko tuhun ngavi. O montok o pemosizan dotoko. Suminandot isido mantad syurga. O masak di spiritu tabitua. Nadadi tuhun do id hahangai Mary. Om nadadi do tuhun. Mentok sebab datoko do nakapapak is salib do sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahobong timinongag vagu untuk ditadaw kumatahu id kotonudan miampai di buk do tongo bitwa menin sabat isido de syurga pino ikaw dit avananan di tama mikot me vagu isido di kebentugan dan mambisala sengimpasi nangapatay kepemerintahan daw asa may kapupuson. At tumasan zo iti spiritu tabitwa, ituhan imanak do kapasison, imuzu mantaritama ditanak, imyampay ditama ditanak, dasambaon ng bantugan may, inakabos maza di profeta ngavi. At tumasan zo iti iso eklesia tabitwa, Catholic apostolik, mga kunzo da iso kapasuan, mantok di kapahyangan da dosa ngavi, manad anda zo da katungagan di nang kapatay, di kapasizon di pamagunan da mikot. Amen. Kanuno makinsian di tama da toko, do sumuni toko na da miyaga di Jesus, do pikawangan da toko, miyampay da vokon. Sisimbahan pa da toko nga, ay Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Oy Tuhan, sa kadungo si kaino do sumuni. Do huduk na da, ibuan ngavi do id eklesia, do menangki apu di tuhun tangaba ngavi, do id science, do pemagunan, do mengug da babazan ngavi, montok do kapangin vaguvan do katumbasan. Kanono sumbayang do id Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Do ohuduk si Canada, do mamit di kagi ginavo di Kristus, do mangiru do kapapahad, kalalat do ginavo. Kanono sumbayang do edi Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Do ohuduk na da, o ginavo do tuhun takamuhak ngavi, do mamantang di kaubasanan ngavi tangavasi. Di nakasandad, do namot di ho do mangimbukay do kohanan, montok di kaukatan ngavi, do idvinon do bayna. Kanono sumbayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Montok di sontop ianga da do tolua. Hoho bino di tolua COVID kopodam sizam. Ome yung sunghunan ngavi. Do mahud pahud da da diho. Ikinaingan do magovit do kahingasan pibabasan daw. Kanono sumbayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Do koyho zikayno da, do nunu kazo akamazon na kaladya. Do moy do koyho zikayno di, do popobi da sangadaw id dasam do saminggo. Monto kondangan kololoyzan. Kanono sumubayang da di Tuhan. Oy Tuhan, sa kadungo zikayno do sumuni. Kanono makitampung di tinarot ako Sancti Maria. Montok sa verity pinakinsyanan nga vidat ako, miyampay sumuyang toko. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw ikinaingan. Obitwa ka di tangar sa veritondo, obitwa ituva di tinano Jesus. Sancti Maria, tinarikinaingan, pakinsyanan ko'y, tuhun ngavi mamimidoso, dababay no umuntok jam kapatazon sa. Amen. Oy Ama,
Noko intahang nu diau sendi da id dagai, da id bos nu ngavi, imiaga da ilang misampaping da taom. Da baino penuh zikaino, da id keginavan nu, di paingganop da id eukaristia, da moi da kohingkang zikaino di vagu, maza di Kristus Tuhan sa. Amin. Also kuna Tuhan kinaingan, dosa babi binangun tumasa do kavosian no, nakatimo zika di loti takon sa diaw, tuva di tanah kalaja dahongon ngabi di tinaw tuhun, da ba di maiti montok dagay do loti do kaposison. Also kuna ay Tuhan kinaingan, dosa babi binangun tumasa do kavosian no, nakatimo zika di hing anggur takon sa diaw, tu badi gebas anggur kalaja da hongon ngabi da tinaw tuhun deme iti da tinumon da kasudupanan sa. Imang sembayang tapinay ko ngavi, dok hobukan ku Diyos ngavi, o tema na da di kinaingan, itama tafakas. Toy mo nada kining kanutat umano. Manikasan untuk kaminan. Montok wasyan tako, montok wasyan sa iglesia tabituado. Iti kahubukan takan diyaw, dahil nga no, mamahidang na dadagay ay Tuhan. Tadaw mo gavit do kaulalaho za do panginsosomok do di kapasizon do syurga, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Omiampay da senduvan. poin sabato o ginapangavi Diyosu, Pansabatan sa iti dari Tuhan. kanuman na do panangkatahodan ngavi do di Tuhan kinaingan do toko. Tuhid. Totopot do katru da matuhid iti, kalaja za kapamosisan za, tamemo idaban nopo da manak diaw do kapanang katahodan ngavi, oy Tuhan tamata bitwa kinoingan tabakas kozo, aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium da Paska di sido, na pongo di sido, ikoimaan koimazaan kozo, imaza di no do nakapapagabas isido dagay, da mantad di poku da doso kapatazon. Mamahaw dagay do'y kabantugan, da babay na punganan na di, da tinahu na pihi, kapadrian penlaja, tinaw tabitwa, tuhun ngavi montok kosonganuan no sandi, da papabal di nomba na po, di kalaja ngavi no tindama. Tu nakapamahaw kadagay, da humabus do tatuvong, kuma do day dinabaw no sandi ko'y mazaan. Omingkano miyampay di tasab ngavi, huguan tasab ngavi, miyampay tikon laja ngavi, pamalintaan ngavi, miyampay savyavi di magigizan ngavi isyurga, kuasa ngavi da syurga, humuzaw sikoy di hozaw kapazaan no kabantugan no, miyampay ay so kapupuson, mangazaw zikoy. Obitwa, Tuhan kinenga, kekuasaan ngawi syurga, pemantang, na penuh kebantuan, asal kapas kos, agaw sila, mikatingan Tuhan, asal kapas kos.
Ototopot abitwa ko ay Tuhan. Itavud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da abitwa ititak ngavi sumambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu no, da ditingavi miagal bhobaw umatu. May da ada da itingavi da muntak dagay, di tinan, omza, di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpuh di man patabuso isido, nasagak kozo da suminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapadang katahodan ngavi, minangakib di pinatak di kumadi makikia ngavi daw mosbos. Onwa iti savya vikaw, pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may mentok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongo imakan min sa sedop, nano di sido isa sa van. Insan po da minanak da kapanang katahodan ngavi, pinatak di sido kumadi magkikia ngavi daw mosbos. Onwa iti savya vikaw, panginom na manta diti. Tu itino isa sa van di zaku, isa di batas kabavagu aiso ko pupuson, ipatungon may mentok Diyosu mentok tegumu. Montok di kapahyangan da dosa ngavi. May na iti, da kaandaman dogo. Katapatan tahom lati da katubasan. Itinapogi da masasikay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinutungagan daw, patakon sa diyaw ay Tuhan. Ilauti do kaposizon isasavan do kapamosisan. Manak do kapadang katahodan ngavi, da nakitan sikid diyaw do kapadan de dumbangan no, manumpuan day diyaw. Ahodo ko sa isikida sumambayang, da magi da tinanam zari Kristus, o timong sa kinada, da iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo oy Tuhan, i-eklesya no, paintongkap patatongkap di pamagunan. Aviton na sido dedi kapanuan da tahuad sa kaday. Sa ngavian, miyampay Francis Pope dagay, John Bishop dagay, Savia di Fada ngavi. Onda mo nagi itapinay ngavi dagay. Inong kodop, idi kahansanan di katungagan, Savia inapatay kasyanan no. Tay mo na isyoho, dadi na nabaw da vos no. Kasyanay dagay Savia sumambayang sikoy, damiyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadikiningan. Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa. Savia sancti, inok papon si ko diyaw po pus di umulan ngavi. Ano si kayo na di kabosyan, do dumadi, do sampi tumungkus ngavi day kaposisyon sa lajur. Mangazo, mambantog diyaw, maza di tanakno. Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinaingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Savia bi kebentuganom kapantangan nga diawno, montok so hihinaid, ay so kopupuson. Jadi penuh di mamamasi, naugmaza do kapangyaan paing kinoingan,
katama zikoy de mabos. Tamasa di syurga, abitwa no ang ano, mikot o kapamilintano, hisapno ay maan, megado ingkano i da isyurga, takadagay da traruti, aloti sa tasasangadaw, ang pahingo zikoy hasa mabidagay, megaldagay da papahiyong, santo pumhasa pumavandagay, ang kada zikoy abito da itkoy basatan, nga pagkabaso sikino mantad talaat. Pagkabaso sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy demantad patitikid talaat, katahwad no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay, damaza disakaday do kasenan no, pagkabas sikoy na datamay mo demantad daw so, om paintampasi mantad sa fiavi kasusaan ginavo, damaso sikoy pengandad di kihansanan na bituhan, om di koy katan di mamamasiza Jesus Christus. Tu ikulintan kuasa kasban po mandiaw na ba baino on sahi hinay. Ay Tuhan Jesus Christus, ibinabos do di apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kada intong de dosa nga bidagay, nga do idi katumbasan di eklesiano, katahuwad do damanak do sido do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizabno, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu, tumoy mo. O miyampay da sunduban. Kano na di magitataak da tanda do pibabasan. Da kinengan, mengidu ko de dosa ngavi da pemugunan, kosya nai dagay, edumba da kinengan, mengidu ko de dosa ngavi da pemugunan, kosya nai dagay, edumba da kinengan, mengidu ko de dosa ngavi da pemugunan, anuai sekolah da pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Imongidu di dosa ngawi da pamagunan. Abituan na suntob o hodin makan demi sasadop di domba. Tinan Zadi Kristus mugavito toko dahil kapasizon salajur.
Kanus membayang. Panaknus membayang sikoy ay Tuhan. Do napanu kain fagu do ingka o titak ngavi tangagaso. Ano za nadai ibaba do kapamosisan au insan tumod do mangazo diaw. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampai Diosu. Om ibalakat di kinaingan tabakas kozo. Itama, Om itanak, Om Espiritu tabitwa, sumundot nada dari Diosu, Om tumimpon miyampai Diosu so hihinaid. Ugadno, Om pabalotno, iabal tabasi da Tuhan. Si ko che